Sangyu Singen Yola, Tumdishu, Ting the Asia Rawan Lundin Kangi, Tanya Sangyuna, Chino Hoskam Chimpuchogi, Eri Nagi Zachaka, Lake Badrupti, Sugar to Shap So Kunado. Eri Sisi Langangi, Gana, Shune, Kangyo, Pimitsun, Dolum Hagging Bed Netunka, Tachi Chigwe, Buguna Yubata, Pen Domain Golo, Bemazongi, Yendobe, Goody, Neyun Dan Yubaso, Sangyu Ship to Mutis Serona, Yendushunke in the domain. Pegi lana mebe uti jino koskiam gwen chimpuchoki arina dawati tsi geni nishu chikpar ngati ka tu zamna chundin zeja tang mangzo le kalab zena be zeja ka tage pyusum sokwa chune taji shuga du shabso dewar kuna zedu. Dawati tsi geni nishu chikpar ari ngati New York tang Virginia, Vermont, Massachusetts, Rhode Island tang tene Connecticut jekina mangzo tita ge war shidi tang chamze kor kalab nawa tang. Ya New York ku semda sogil hanso to chipgyurki arina ge zejaka ligdup chondu. Kesa resalagbenin ari gesi jigyap khangi dinzama Victoria Nuland hi. Gesa Washington du sargul hanso shigto. Tande pyo nangi zata nedan de tuzub sedun na yubata. Yana shunki kangyo pimitsun dolum hagin we nedun ka taji chigwe bugul na yubamase. Lorine Lorishin Zara Jendu Yurshin be Pernangi Neda Takju Yungur, Geji Jizo Nega Gana Shungla Nushu Drugwe Gorsonsha. Yang Hongki, Nanzu Toda Parsum do Perna Rimber Chungwe, Ranglu Mesiki Tungen So, Zara Jingi Neda Sims of Chimbo Yoba Sedin Che Yola, Mahon Baria, Ari Shungiri Nigwene, Gana Shungi Pergi Tomo Maimbe Cheda Rishu Sungubito. Zene tamda chesin bateda samjo yongwe bugu chagyu yin she sondu. Pyon domen golo pema zongi nyendobe goben bedobla yana shungi neyong tangwe nezu nishe gonganzu lungten kangi shedo chung. Talu chinda tangbi tse jobge ne nishu tu par domen golo pema zong so su rimshin mangzo ki shigu nangab mi tu zisun cheba le shen tabar mi jigyan zisun chetu meba ten Xingjin dan kui rinbe golo pema zongi nyendobe goba bedobla dawa sum nangzu nyejar sanne ne singja langge zu zisun che goba tang lengen di madub si lene ne nenyung dongyu kakya tangbe gab zong nyendoben bedobla ki kong lene ne nenyung tangne tang mi jigyan zisun chemhedub si lendib na war ten kong talu chinda dunbe tse jingin lene ne nenyung tangdu. Sanne mengzui ki nezu di komata gomba ka ki tumita mima kusab jene kongi kimla pene tuji lingbu ki jadar tang sonun nguso shendib mengbu nabe je tar kong chinda gebe tse jingin payung golo taladu chilo nabe gab sanne mangzo ki langgur chijung sumgyal ha ki pepki shudu. Taiwan pyo ki kusab tunju kaane kesa chizi nishu shi gongru du jik tani du nin jikden kam shebe jushi to Tunju kandu nangzhu dan tseri wa tulingshi kuri nandu. Tengdi tuling nangge zo Taiwan genye zula labda chime ngongkam ta, namri ngongkam shimju tsenga ki genye chimu wu jun hui yi, tseri ki namsha to ne ngudu na yubata. Tunju kangi chugi gishi jambe chunzin la ki nangzhu ki tadub to ne ngudu nandu. Gyaga nangi pyoden gyagyo tsokwa ki chizi nishu jingin gesa dili na Rajendra Bhavan tsokwa chime nandu, Gyanagi gyaga sato zinzu chene longongabchu tang, pyogi nedun shebe jushi to shungmul henso shi kuri nasha. Gyaga pyodun gyagyo tsokwa kagi tsokso Dr. N.K. Trika yil henso unzu ki sungshe na. Chekdung gubge tuju renyi lor gyanagi gyaga to ma gyaba teni, cho nyi war shidu nyamne chegyu chingi tunzin nye to mingda kuyo shindu gyanagi gyaga gogo ludi tangbe lugyu inbe kor deshe nandu. Tamshe nangin ki tesu gyaga ki makshi shunba surba General N.S. Malik tang, gyaga ki shungsab surba Ranjit Gupta, makbyo surba Vinod Sehgal jene, gyaga na nyi wargin delam na pyo di nanga chenpo chagi yobar ngunzin ta je, gyaga shungi gyana nyam, sansam go tumyo nawe gab pyo ki nedun go lenglong nyebadu na gobe kor susha. Tishin zenju pimi dingzu kyabgon pyo ki chapsi nyamshi kangi genzin, topden sanpe la ne, Pyodo gyanagi zinzui chebe lugyu rakdu shik mudu nandu. Tedan che taringi sangyuka nyendu shu simbe yin, namba tsu tuna chenpyo nganzu sangyu la siba tuji chi jesu gyat jeyong. Areas about the continuing pattern of self-immolations, heightened tensions in Tibet in general,
and we continue to both publicly and privately urge the Chinese government at all levels to address the underlying policies in Tibet that have created these tensions and that threaten the cultural heritage of the region.